RDF, Rwanda Defense Force. RDF ni mu magambo ahinnye y'icyongereza, mu magambo arambuye ni Rwanda Defense Force. Uwize neza arahita yumva icyo aya magambo asobanuye. RDF, Rwanda Defense Force, ni igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gucunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubusugire bwacyo. RDF, Rwanda Defense Force. Aba basore biyambazwaho rwakomeye mu kujya kugarura y'amahoro ni bantu ki? Ese ubu butwari bwabo bakorana uyu mwuga wabo bawukomora kuki? Yego, ako ni akabazo toto. Byumvikana neza ko aba basore ubutwari bwabo bakoresha bitanga babukomora ku bakurambere babo, dore ko nabo baranzwe n'ubutwari. Aba basore batabazwaho rwakomeye nabo nibatindiganye kujya kugarura y'amahoro ni bantu ki? Igisirikare cy'u Rwanda RDF gikunzwe kwiyambazwa aho rwananiranye cyangwa se aho byakomeye kugira ngo kigiye kugarura y'amahoro. Ndavuga ibi ngibi mfite ibimenyetso bifatika. Muri Mozambique, Central Africa, muri Sudani n'ahandi hagiye hatandukanye, aba basore bagiye boherezwa yo kugarura y'amahoro mu gihe byabaga byananiranye. Inshuro zose bagiye boherezwayo bagiye babyitwaramo neza, bagiye bagaruka gitwari, inshingano zabo bazishoze. Ubwo bageraga mu gihugu cya Mozambique cyari kimaze kujujubywa n'ibyihebe, ahazwi nko muri Cabo Delgado, bahacanye umucyo. Mu gihe kitarambiranye impundu n'amashyi zarumvikanye. Muri Cabo Delgado ibyihebe byari bisumbirije leta ya Mozambique, yewe ubona ko bifite imbaraga uko bwije nuko bukeye, bigenda byunguka izindi imbaraga ariko bigenda bifata n'utundi duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cya Mozambique. Mozambique leta yabo yatekereje igitekerezo cyiza. Yatekereje uku buryo ki yagarura umutekano mu gihugu cyabo yifashije abaturanyi n'inshuti. Yahise itekereza kwiyambaza inshuti z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo zize ziyifashe mu kugarura amahoro mw'iki gihugu cyabo cya Mozambique cyari kimaze kujujubywa n'ibyihebe. Iki gitekerezo bagishyize mu bikorwa, biyambaza igisirikare cy'u Rwanda RDF mu kujya kugarura amahoro ahazwi nko muri Cabo Delgado. Aba basore bakigerayo bahanganyemo n'imitwe y'ibyihebe ndetse babyitwaramo neza. Muri Cabo Delgado ibintu byari bicika ingabo z'u Rwanda zitaragerayo. Ibyihebe byafataga umuntu uko bishatse, bikarya ibye uko bishatse, bikamukoresha icyo bishatse. Yewe ubona ko nyine byamaze kwiyumva ko byafashe nk'igihugu. Kumbi bitazi ko byagiriweyo. Kugirwayo mvuga ni ukwiyambazwa kw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana neza ko iyo ziyambajwe uwo bahanganye ahita atangira guhinda umushyitsi. Niko byagenze no kwiba ibyihebe. Bikimara kumva ko ari ingabo z'u Rwanda ziyambajwe, ibiza ubwenge byatangiye gukizwa n'amaguru, ibindi byiyahura bitaranagera ku rugamba. Muri Cabo Delgado, Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zikihagera zesuranye n'iyo mitwe y'ibyihebe. Urugamba ruraba, gusa inkuru yaje kumvikana nziza nuko igisirikare cy'u Rwanda cyaje kubyitwaramo gitwari. Kuri mission yacyo cyari cyahawe yo kugarura amahoro muri Cabo Delgado kiza kuyigeraho nta nkomyi. Ibyihebe bimwe byarishwe, ibiza ubwenge bimanika amaboko hakiri kare, ibindi byandiye igabo byirukanyira mu mashyamba.
leta ya Mozambique yashimiye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu butwari n'ubushishozi zakoresheje muri uru rugamba rwo kugarura amahoro muri Cabo Delgado. Leta ya Mozambique yashimiye ingabo z'u Rwanda mu butwari zakoresheje mu kurwana n'iyi mitwe y'ibyihebe yari yayogoje Mozambique no muri Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda mission yazo zayigezeho ndetse zibasha no kuyuzuza. Ibyihebe zabivanye mu duce byari byarafashe, ndetse igisirikare cy'u Rwanda kibasha gushyikiriza uduce nyine cyatsi byihebe ingabo za leta. Ubu tuvugana muri Cabo Delgado abaturage basubiye mu byabo, barakora business zabo, ubucuruzi, ubworozi n'izindi business zigiye zitandukanye bakoraga mu buzima busanzwe hataraza ibyihebe. Abaturage nabo barasingiza ingabo z'u Rwanda mu butwari zakoresheje mu kugarura amahoro mu duce twabo twari twarajujubijwe n'ibyihebe, banashimira igihugu cyabo cyabatekerejeho kikabatekereza uburyo ki cyabagarurira amahoro mu duce twabo. Iyo ugeze muri Mozambique ukavuga ko uri umunyarwanda, bakwakirana ubwuzu kubera iki gikorwa cy'indashyikirwa cy'ingabo z'u Rwanda ziba zarakoze cyo kugarura amahoro mu gihugu cya Mozambique. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikunze kugenda zishimwa mu bwitange zigenda zikorana umwuga wazo wo kubungabunga amahoro ku isi. Si muri Mozambique gusa zagiye zigarura y'amahoro, no muri Central Africa naho hari ikibazo cy'umutekano muke. RDF naho yari yambajwe. Mu kwiyambazwa nayo niyatindiganya itabara vuba na bwangu, ikigerayo ihangana n'ibyo byihebe. Gusa inkuru nziza nuko n'ubundi byaje kurangira igisirikare cy'u Rwanda kigeze ku ntsinzi, mission yacyo kisoza neza, umutekano kirawugarura mu duce zari zashinzwe kugarura y'amahoro nyine. Leta nayo ya Central Africa yarabashimiye cyane mu butwari n'ubwitange bakorana umwuga wabo. Ndagushimiye nawe udahema kutwereka ko uri kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Komeza ugire ibihe byiza. Ciao.